KARDOM Karbenglong nili avinastiron puthot wang tholon nalitum kelang bom mate kaching honai channel la Karbi Teach 2.0 YouTube channel along napen aprangsi labangso channel longjong sikumani abang pu abang pista mena kohomri milang pul nalitum kaching hon pen subscribe ngol apna dung head bell icon tudui ta nalitum ber pon ik den la lopuda munon pen nili kapre ka video le upload sta mena nalitum kelong da prang mate kelang long da prang ya fun lo pen non molom bang ke subso joy che da son theklong lo YouTube along sta me nili dak YouTube long kedaim pan sibor ipol pen nalitum dak tok igno koson si Karbi pele koson si voter list download po dak tok tang do nalitum dak thek polong po Karbi pen tok stame dak wang ik ponon bangke nalitum dak thek loi la screen long thek polong po mobile pen voter list koson si download po labang kenali tum azara sonsta me Karbi pen sta me tok iglopul te imthang Karbi alam pen tok iglopul te nali tum langlong ikpo la helon non bang joy kelo nali tum Hindi English la pen Assamese la hi pen nali tum tok tipen ra la Karbi pen tok ikdama nali tum kinaiya son an labang nali tum dak long ik thai po nali tum dak thek polong po imthang Karbi alam pen mate Karbi language pen bang nali tum long ikpo jo la helo la se probjen pen labang so channel nali tum subscribe igon lapen pinia video puthak le than polonang pinia video ta nili Voreng Awarsai puthak sina than pon ikpo lapen kopia Voreng Awarsai ma lapen kan ana vacancy si doman nali tum so video arlo si thek pon long ikpo lapen asasan video kelang long veria panali tum la Karbi Teach bang 2.0 YouTube channel banali tum subscribing nang po la hello alam bang ke si pada de pen video lo arlo le than polonang mate video lang polonang lapenali tum la screen along thek polong po FCI Assistance Grade 3 Requirement 2022 mate Food Corporation of India FIC laso full form bang la helo nali tum la screen along thek polong po la pen dak 30 ani sidak notification bang ki pi pon lo nali tum thek pon lain 30 August la pen dak total post bang nali tum thek polong po 5043 ando la pen ki chengi bang ke 6 September pen 5 of October ansi ki cheng po the pen offline application are not accepted la pen offline bangke nali tum apply long le la se offline si apply nang po la so puthak le dak thiek pen chithan pon nang la so video long kon ana vacancy si doma la pen qualification kachar leng deng kon as nei ma lai hui nali tum dak pen thek pon long ik po la se parder de pen chithan pon nang aprang si nali tum dak thek pon long po FIC Assistant Grade 3 Requirement 2022 la pen organization bang kanale tum dak thek panang po Food Corporation of India full form la FCI full form la pen dak post bang kanale tum dak thek panang po grade 3 la pen vacancy bang dak 5043 ando la pen category bang government job la pen registration begin bang ke cheng bang kanale tum dak thek panang po 6 of September pen 5 October an ase ning ke hang abang pu abang pitum apply dun igol lapen selection process bang da online test ip page 1 lapen page 2 lapen job location bang all over India mate all India lo labang kan litum dak thek ponang po lapen official website litum dam igul da dak thek molong na so website on litum dam igon the details da dak stame lang long ik pona litum lapen dak notification apu thak stak pena an tok ponos tame nili da ko na peklang pon topo lapen dak date bang nali tum dak thek ponang po event bang nali tum FCI Assistance Grade 3 notification bang dak 6 September 2022 lo date bang lapen online application start 6 September 2022 pen start po lapen last date of apply bang dak 5 October mate muachiklo 5 October ansi dak last date anno lapen available FCI Grade 3 admit card bang dak toktelang mate dak pang pelang to be noted lapen FCI Assistant Grade 3 PACE exam bang dak January 2023 ansi chengpon pola pen lai hui bang kai grade 3 result lai hui bang dak paklang pon pelang non mat ke update long ikela silason update ki long veria finally tum labang so YouTube channel bang subscribe igol la subscribe iglo pul nali tum mo update long links tame nali tum chini ik da prang po apen langdam tunang FCI Assistant Grade 3 vacancy nali tum dak thek polang po total nali tum dak thek polang 5043 under lapen dak
Kedre lapen North Zone, South Zone, East Zone, West Zone lapen North East lason dak vacancies bang dak tok pon elo kan anang sigidoma labang nang tum dak lang pon igo nili details bang dak nili nang than pon edit po lapen fee bang lang dam lo pul nang tum dak thek pon po fee bang UR mate OBC EWS teman 500 lapen ST SC ST lapen PWD female teman dak free sikang sita dak pinang ne application fee bang ke lapen nali tum dak thek pon po step to apply for FIC Assistant Grade 3 Recruitment 2022 la one number nali tum dak thek pon po one number bang visit the official website of FCI la fci.gov.in la sodim nali tum home dam ignang po la pen number 2 bang enter your respective the credentials for the registration process la sodim registration process for dim thekloin nali tum la sodim ber ignang po la pen that number 3 lang bang after successful registration candidates will be given a professional registration number and password generate the system. Candidates are advised to save the details future as lapen nanglitum dak password hai hui nanglitum phana pi equal registration password lapen number 4 bangke upload scanned photograph and signature as the per guidelines in the notification and enter submitted lapen notification mat advertisement lang peklang ada documents analitum dak pen upload pon iknang po lapen number 5 bang nalitum la education kachar liang deng lahai hui nalitum dak pen fill up pon po lapen number 6 bang click on the preview to tap preview and verify enter application before submitting in finally lapen nalitum la fill up tang thal the preview mat batang sinalitum check iko lang iko lapen that verify lang ber iko verify lang ber det pen fit nalitum atheng nos ta payment option wang ikpo the number 7 lang tok thek lang pon nalitum payment bang nalitum pinang po lapen payment pidet pen email ID lang sta register la email phone number lang sta nalitum pan SMS bang nang lepo lapen kijut siang dengela po hello nalitum la so fill up that nalitum the application form bang nalitum print out nang po mate screenshot sta me nalitum and edit nang po hello applying a process bang ke lapen the nationality nalitum dak pen education qualification nalitum lang dam lo pulte post bang engineering civil engineering along bang degree bang enang pola civil engineering diploma ta enai nalitum 1 year experience ta dunang po qualification lapen junior engineering electrical mechanical along the lesson thak lo lapen dak stony grade 2 long bang kanang litum dak graduate an nai nalitum lapen dak science ta copy pine son do ulang dak nai lapen nalitum dak details man nalitum lang igdeno lapen AG to hindi dak ta lesson thak lo dak ta sabse degree bang nang po lapen typist hindi dak ta graduation bang nang po lapen dak kichat bang 30 WPM speed anang po la typing bang ke computer typing lapen English and Hindi kithek abang po abang pitun nei lapen AG 3 general long lesson lo ang tum thek ponang po AG 3 accounts ta lapen AG 3 technical long lesson thak lo lapen H lang dam te engineering long bang 21 pen 28 molam arta bang nang po lapen engineering electrical mechanical lang bang ta civil lo lapen dak steno grade 2 long ta lesson thak lo lapen kado ka ve long ta laan lo la arta bang ke lapen lesson thak da ST OBC la tum ta dak tok ik thai lo lapen lesson thak sidak do ulang exam question lapen marks total kan durations naing malhai tu dak pen an tok pon la sil hai bana litum lang ik denon laso details laso video description la hosta mi link bang ani lipi ik pola pen ang litum ta details bang lang te lang dam ik melo lapen selection process ta dak pen than pon ik thailo lapen paklang pon ik thailo lapen question so adim se kan an question se waing ma lapen marks kan an ma lapen kitok ni
apor bangkan an manali tum dak menang pola pen English language dak lason dak toklo penang an dolo dak reasonable ability dak pen tokpon erlo kasan dak taksi penang an dak do iglo la syllabus lai la pen salary ang genglang pon na salary bang engineering civil engineering along bon 34 pen 1,03,400 an bang do la pen junior engineering long talason tak taklo la pen estoni grade 3 long mong 35,000 an do la pen 88 an doi kasan dak taksi ka do ka ve la pen kaprek ang ding an bang civil la dak ag 3 Hindi technical lai long ting civil la pen pena andak details ke tok dola na tum apa center bang lai lo Assam long bang Dibrugarh Guwahati Jorhat la pen Silchar Tezpur long se center bang do po exam center bang ken la nang tum dak pen tek pon longi tang de pinia video long mang la an cholo la pen las kaprek details lain pula nang tum nili phan nang contact ikon nili stamel se advertisement alu banal tum nang se ni phan se nili bor ipon po la pen nang tum details ay hilang thailand nang tum jogi te jogdun iktame la pen nang tum be jogjis ta ki jogdun bang do ta hai minelas nang tum ka an ma so video share ikon asipinia video long bang la an sing ton jogji dat pola se do me thak me ka do ka ve Karbi teach 2.0 YouTube channel ke lang ara do an basta me nili hen pen kardom